نندش وی دهلو غوټي ګل ګل نور دی پورته کیږي لارو سارا نندس پندستر کاری پول ول تا در بسر بشي دستارا نندس پندستر کاری پول ول تا در بسر بشي دستارا محمد قاسم بن الدین محمد قاسم بن الدین محمد دویم حافظ عصمت الله بن عبدالرزاق حافظ عصمت الله بن عبدالرزاق حافظ محمد قاسم رانا حافظ عصمت الله جانانا سپین مقدورانی دست مشعل څومره ښایسته یې جلوه داره ستا په سر د سپینې پګړۍ ول ول نور دې راورېږي په رخساره حافظ روزی خان بن نظر محمد حافظ روزی خان بن نظر محمد حافظ صحبت الله بن یار محمد حافظ صحبت الله بن یار محمد حافظ محمد فیصل بن محمد نسیم حافظ محمد فیصل بن محمد نسیم حافظ حفیظ الرحمن بن محمد ایوب حافظ حفیظ الرحمن بن محمد ایوب گران روزی خان حافظ دلدارا حافظ حفظت اللہ گلفاما حافظ محمد فیصل جانا حافظ رحمن جانا تولی مسئلی شوی دستا حل دا مستا سرا کرنی اظہارا حافظ محمود احمد بن عبدالرحمن حافظ محمود احمد بن عبدالرحمن حافظ محمد زبیر بن حضرت مفتی سعید اللہ صاحب حافظ محمد زبیر بن حضرت مفتی سعید اللہ صاحب حافظ حبیب الرحمن بن عبدالحکیم حافظ محمود احمد حسینا گران محمد زبیر شیرینا دمرا خیست لکا بخمل ملدا مقرستا دادر شاندارا حافظ حبیب الرحمن بن عبدالحکیم حافظ حبیب الرحمن بن عبدالحکیم حافظ منصور احمد بن عبدالحکیم حافظ منصور احمد بن عبدالحکیم حافظ حبیب الرحمن منصور احمد حافظ اطالا تمرا مبارک دا دستا پل پل گلی گل پرنگی شغل دارا حافظ کلیم اللہ بن عبدالقدیر حافظ کلیم اللہ بن عبدالقدیر حافظ محمد طیب بن عنایت اللہ حافظ محمد طیب بن عنایت اللہ حافظ کلیم اللہ جلابا محمد طیب دلدارا نصرت دپاک اللہ دمل دا فضل کرم دیت بدارا نصرت دپاک اللہ دمل دا فضل کرم دیت سبحانا دایو اعلان دی دایو گاڑی 815 نمبر دی لاری نیولے دا دوی سے درخواست دار چاچی لار بند دا خلق ورت انتظار دی چلار خلاص سکی حافظ سلیم اللہ بن زین الدین حافظ سلیم اللہ بن زین الدین حافظ مزمل احمد بن عبدالحادی حافظ مزمل احمد بن عبدالحادی حافظ سلیم اللہ گلابا مزمل احمد ممتازا زراتا مبارک شپتو زلزلدا میں قید خوب زلگی قرارا نندش میں زہیلو بوٹے
سارا نن دې سپین دستار ښکاري په ول تا ته در پسر شول دستارا. جزاکم الله احسن الجزاء. د آخري